Apisa makwan yohe 145 mane osedhi rutaya mane tiyo kod alensi ma Kitale ochwalo ywak ne ogai maduong' mar doho Martha Koome kod spika mar Senate Amason Kingi mar ng'iyo deko mar osara go maromo $95 million. Kane giwuoyo gi jofwambo e boma ma Kitale, jodongo go kotelnegi kod jagoro margi Kennedy Oduor wacho ni tim makamano duoko piny ochumi ne jotijego mane ochiwo tijegi maler gadiera e kinde mokalo. Festus Kisikwa, jakom mar apisago, wacho ni apisa maromo 46 osewito ngimagi, gino mabende okel kod ngima matek magisekale. Because tulitembea kule nje, mahali tu penye tungelipata haki ni mahakamani. Kama mahakama inatumika kutunyanyasa sisi, haki tutaipata wapi? Kwa hivyo tunaomba tu haki yetu ikaweze kutendeka, kwa sababu tumeteseka, watoto wetu hawajasoma, wengine wamefungiwa nyumba, wazee wengine hata wamekaa maisha ya uchochole, hawana maisha mazuri. Kwa hizo pesa lawyer achatueleza amepewa ngapi, simebaki ngapi. Tunashangaa vile jaji anasema pesa zetu siende Eldoret. Na ni mtu mwenye tulifuta, si lawyer wetu. Kutoka Januari tulimfuta Januari, na pesa na jaji na rule siende pesa yetu iende Eldoret mwezi wa 5. Mtu amekaa nje miezi 3-5 mmemfuta, tena jaji huyo Murini anamrutisha kwa pesa zetu. Kwa vipi?